Sanibonani la kwaNtsho uphakama nibingelela isifundo ezasemqashweni Emqashweni Stories. Sibhalelwe omunye wabathandi bewaNtsho uphakama ubeka kanjena udaba lwakhe. Uthi uyi-security, njalo maye emsebenzini wayelokhu esola ngathi umuntu wakhe lo ahlala naye ngathi khona umuntu akamfakayo uma ephuma emsebenzini. Uthe ephuma ehleze eqaphela lokho ukuthi umuntu wakhe ngathi akalali yedwa emqashweni wakhe. Uthi kade baqala ukuhlala emqashweni, ubemthemba lo muntu wesifazane, usebenza ebusuku. Njalo uma ebuya ekuseni kuba ney'nsolo nje zokuthi khona umuntu bekhona. Uthi ngolunye usuku engena ebusuku waphuma early, ubehlezi efike emqashweni wakhe njalo ngabo-7. Waphuma early emqashweni wazofika ngabo-6. Uthe efika nje engakafiki egeyithini wambona umuntu wakhe ephuma nowesilisa ekade emsola vele ukuthi ngathi uyamjolela. Uthe mayembamba waphika umuntu wakhe. Emva kwalapho ube esema kulento, kwathi kuhambeni kwesikhathi waphinde wayiphinda. Manje uthi akazi ukuthi enze njani ukuthi emxoshe lo muntu abambisene naye kwezothando emqashweni wakhe, noma ekhulume naye ngalolu daba bethole isixazululo. Ngabe uthini uvo lwakho mbukeli wethu? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi comment section. Ungakhohlwa uku-like noku-subscribe. Ngiyabonga.